Wiriwe Maine ni igihe wumvira amakuru tuguhaye ikaze wowe utuye Maine ndetse nawe twumvira ahandi hatandukanye mutwumvira kuri radio wa Mpega ya kaminuza ya Southern Maine 90.9 FM ndetse no ku mbuga nkoranyambaga za Mujamba Africa YouTube muri kumwe nanjye Jaha Kuzimana. Dore ingingo z'ingenzi tubaramburira mu kanya. Abimukira barasabwa kuyoboka gahunda zibafasha kubona igishoro igihe bashaka gutangiza ubucuruzi cyangwa se bikorera ku giti cyabo. Juneteenth ni umunsi wizihizwaho muri Amerika, ukwibohora kw'abirabura ubwo bakurwaga ku ngoyi y'ubucakara. Muri Maine wizihijwe mu bice bitandukanye bya Maine. Turaguha incamake. Ihuriro Quality Housing Coalition rimaze gutangiza gahunda yiswe Project HOME Trust.Iha abadamu bibana single mothers amafaranga 1000 buri kwezi ngo babashe gutera imbere. Bikora bite? Ni bande babijyamo? Udutega amatwi kugeza ku musozo w'iki kiganiro. Burundi Star hamaze kubihuriro rya benshi ku muhanda wa St John. Turanyarukirayo. Mu makuru yo kugura no gutunga inzu, Maine Housing, ikigo gishinzwe bibana n'amazu muri leta ya Maine, cyatangije gahunda y'ubufasha igenewe abatuye Maine batigeze baba mu nzu ababyeyi babo baguze. Turabagezaho ibyayo, ntimujye kure. Nongeye kuguha ikaze Wiriwe Maine, amakuru yizewe kubakomoka mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika, mugezwaho nanjye Jaha Kuzimana. Abimukira barasabwa kuyoboka gahunda zibafasha kubona igishoro igihe bashaka gutangiza ubucuruzi cyangwa se kwikorera ku giti cyabo. Izi gahunda usanga zihararika abimukira batazizi. Uzegera ashaka gutangiza ubucuruzi zimufasha iki? Wiriwe Maine twasuye Bertrand Kuze. Nkaba tumudandaza mfite akabare. Yego nkaba nsanzwe nkora n'ibindi ariko umurimo ubunye novuga itaho cyane n'ibino by'akabare tugitanguje. Bertrand uracyari n'umujene se indoto yawe twicaye hano wawe watubwira ibihari uko hano hari iki umuntu haje abone iki cyangwa niki yiteguye kuzabona no mu misiri imbere mu byanya na service mutanga? Icyumviro ca mbere cari uko turonka uduhurira nka twebwe nka community, turi ma community ngahanye cyane abantu bakunda kuhazana ama community y'abarundi, abanyarwanda, abakongomani, nibo kumbure cyane bakunda kuboneka nk'abakiriya banje. Ariko icyumviro cari uko nubwo tuzobonana nabo dushobora kumenyekanisha bakabonana n'abandi, tukabonana na community y'abazungu, tukakomena ama community menshi, tukaganiraho mugabo tuko dufata ikintu imico yacu urazi ko tumeze bamava ngo ubunyegeri bubiri buganira ukagufa. Tuzanaho ama drinks, hari ama drinks y'ubwoko bwose. Pour le moment turaservinga ama snacks kuko niyo twemerewe guservinga, ariko ubu turiko turakoraho na cuisine. Nibaza ko zotangura guserva ama brochette y'ubwoko bwose n'ayandi mameni abandi bose bashobora gufata, n'abandi bazungu bakaza bakaryoherwa hano bakiyumva. Yego. Ubu ni wangu ahangaha twizere ko mu misiza hazajya haba hari mushikaki, cyo bita mushikaki Rwanda, mushikaki cyangwa brochette Burundi. Yego zoba zihari cyane gose vuba. Yego. Niki kiri gutuma bitinda? Kubera ikintu cyose ngaha muri kino gihugu rabizi igisaba uruhusha twe tugwiha, ariko nabo baba bakeneye yuko ubwo rusha baraduhaye biba ari ibintu koko bifise agaciro bitazoteza ingorane. Nico gituma natwe turespekta uwo mwanya bene bagafata kugira baduhere uruhusha babona ko tubikwiye. Yego. Reka icyo tukiganireho neza. Nuko ngo intambwe zose umuntu anyuramo kugira ngo atangire business, we nk'umuntu uri gufungura bushya, ese wabonye bitatari birebire bitaruhije waduha ubuhamya? Tugitangura kurondera impusha ntivyoroshe kubera yuko icambere utegeza ko ufise ikibanza hanyuma ugasaba uruhusha. Muri uwo mwanya nyene ikibanza ntakurindira ngo arindire kuzoronka uruhusha. Ubwo urumva uri kurariha ikibanza urindira no ruhusha. Twege byaradutwaye umwaka turi ikibanza
tutararonka urusha ariko turateba turaruronka hanyuma turonse dutangura gukora ubu rero ubu tuko turondera uruhusha nago guko dutanga ibifungurwa ariyo y'amabrochette amafi ama chicken ibintu byose ubwo nago nibaza yuko iyo ubwo uruhusha twaronse ijya mbere rwari rugoranye rwarabonetse ubwo nago nibaza ko bazoroduha vuba cyane yego ariko ntibyari byoroshe ubwo ndi kumva umwaka wose umuntu akora ndetse nabyita nk'igihombo rimwe na rimwe ariko nanone ukabihuza n'indoto yawe wari ufite viziyo yawe ese ubwo ntibyaca intege umuntu ushaka gutangira business nkuko nawe bivuze iyo ikintu gishaka nta kintu na kimwe kiguhagarika harageze yaho nabo twatanguranye haraba batevye bagahagarika ariko gender nabibandanije ndavuga nti nuko bizotwara imyaka 2 ndibaza yuko kino gihugu kiratwakira kikanadu supportinga kugira dukore ibyifuzo byacu nivyo nabandanije kandi Imana yarabikoze ubonye turiko turakora nubwo ibintu byose bitaraja uko tubishaka ariko ndazi ko byose bizoshika yego ubuzunguka ryari oya ivyo kunguka nibaza ko ni mu myaka izoza ariko igikuru nuko turiko turakora yego reka ngusaba utera intege abantu batinya abantu baba bumva ko business ari ikintu kiremereye cyane se wabagiriye inama urubyiruko abasore inkumi bashaka kuba bajya muri business ko bakaba bafite ubwoba bwinshi cyane bati ibintu byose nago nabigisukira genyine ikintu cyambere cyo nababwira nuko nta kintu kimwe kidashoboka iyo ugikeneye twese najewe nkitangura ivyo batukubwira ati tugire business plan uri kuregira business plan ukabona amahera uzokoresha ukazobona ibiki uraniyumvira uti mbe ivyo bintu je koko no bishobora ariko ukizera ukabaza ngaha hari ama opportunity menshi cyane hari abantu bari willing kudufasha ariko ugasanga ntitukoresha ayo ma opportunity ko twategeza kuyakoresha jewe nibaza yuko ngaha anye ikintu gishatse icyo cyose woshobora kugikora nta muntu numwe gutera novuga ntiyo kudekuraja kuko ibintu byose birahari kugira tubikoreshe nta banki nimwe wajamo ngo babwire ikintu ushaka babona ko umukozi ngo bakwime uburyo kugira utangure gukora antuka ni determination nyene novuga nti uri determine urabikora ariko ugize ubwoba naho nibaza ko baramaze kubona nanje si n'umuntu akuze cyane namaze kurinda muri imyaka nibaza ko atawundi muntu numwe nawe nivyo byotera umutima uhagaze yego waruvuze ku by'ama opportunity ahari se watuganirizaho muri detail nka kimwe cyangwa bibiri ubufasha wagiye ubona wabwira abandi ati hari ubufasha hanze hano yaba muri leta yaba muri city bukangurira abantu kwiyemeza imirimo no kwikorera ego nk'ubu jewe nararonse ubufasha muri ishirahamwe rifasha ama small business yitwa CEI iryo ni ishirahamwe abantu batari bake bararizi ariko abantu bararitinya kuribaza kwera bagira ngo nta project dufise ukibaza ngo maybe project yawe ni ntoyi canke ntabwo making a sense ariko nk'iyo CEI n'abantu bitaho ama community ama minorities ubashiriye project yari yose making a sense bakabona ko ubwo uri seriye baca bagohereza je barafashije kandi bakakwemera yuko utangura kubasubiza ubwo bufasha ariko utanguye gukora ubwo wumva wa mwaka narindira ntibigeze bandihisha atari uko natanguye gukora ubu rero kandi nkagira nti ibintu byamfashije cyane hariho nabandi ndazi za mabanki yitwa Seaport bafise bita Indus Fund nayo ne nikigega gihari cyo gufasha ama small business kugira ushobore gutangura bitakuvunye hanyuma ukagendura bari buhoro buhoro uko nawe uri kurakora nkayo n'ama opportunity abantu bose bayikoze ko n'amahera abasanzwe ategekanijwe nitwe tuba dukeneye gusa kugira tugende tubabwire turayakeneye dukeneye ico tubikoza ngiki bagaca baguhereza yego nuko uvuze Indus Fund tubibona byandikwa mu binyamakuru ariko hari abantu bajyaho ni ibintu bigenewe umuntu runaka biflying aho ngaho biguruka bidafite umumaro wagira icyo uyivugaho neza gatoya Indus Fund jewe ndayivuga cyane kubera jewe baranamfashije
baramfashije ndi mu bikorwa vya nyuma byo guheraheza kuri remodeling aka kabare. Naragiye ndabereka ibikorwa barananza ngaha baramvizita ntaratangura gukora. Barabona yuko ivyo niko ndababwira atari amagambo, ndabatembereza ndabereka ivyo nintendinga gukora, ndabereka amamenu, ndabereka ibiki, nta majambo yandi bambajije ati woza gusinya ibipapuro ryari. So nkabo n'abantu n'ubu ndiko ndakubwira bambwira ati tangura gukora uraba uko bimeze, natangwe no kubariha, ariko bakambwira ati nejo ukazokenera ntibihagariraho, ukeneye ku growinga ni ikintu bari n'ubunyuma bari willing. Juneteenth no umunsi wizihizwaho muri Amerika, ukwibohora kw'abirabura ubwo bakurwaga ku ngoyi y'ubucakara mu cyamagana 8 na muri Maine wizihijwe mu bice bitandukanye bya Maine, wizihizwa tariki 19 z'ukwa gatandatu. Leta nyinshi ziwugira ikiruhuko. Wiriwe Maine yanyarukiye muri kaminuza ya Thousand Maine, aharimo habera ibiganiro bitandukanye mu kuzirikana iki umunsi uvuze kubirabura ndetse n'umuryango muri rusange. Ibiganiro bivuga ku mbogamizi abirabura bakirwana nazo nibyo byari byiganje mu byaganiriwe. Aha havuzwe nko ku ngorane mu burezi, ivangura rikorwa ku manywa y'ihangu, ingorane ziri kubirabura ndetse n'abimukira mu gutangiza ubucuruzi. Abaganiriye na Wiriwe Maine bavuga ko inzira ikiri ndende nubwo hari ibyagezweho mu kubohora abirabura. Rose Barbosa afatanyije n'umugabo we ukomoka muri Nigeria bafite ubucuruzi bwo gukaranga no kotsa inyama mu buryo bwa mushikake. Avuga ko gutangira ubucuruzi usanga bisaba kugira umuzungu kurandata cyangwa se utumaho utabasha kwigerera, ndetse rimwe na rimwe bikakudindiza. Rose agira ati nk'ibi ntibikwiye kushaka gucuruza buzwa amahwemo. Khadija Ahmed uva mu gihugu cya Congo ati nasabwe gushaka impushya zitagira umubare kugira ngo mbashe gucuruza, ngeraho ndananirwa, numva ari uburenganzira bwanjye buhohoterwa. Uyu munsi wizihijwe no mutundi duce nka Westbrook, South Portland ndetse na Lewiston. We want an Africa for African. Yeah, we Africa. Ihuriro Quality Housing Coalition rimaze gutangiza gahunda yiswe Project HOME Trust.Iha abadamu bibana single mothers amafaranga 1000 buri kwezi ngo babashe gutera imbere bagere naho bazigurira icumbi. Bikora bite ni bande babijyamo? Turi kumwe n'umuhuza bikorwa w'uyu mushinga Peace Mutesi. Wari uziko dufite a very big population y'abantu bari homeless right now. Of unstable housing. So icyo Quality Housing Coalition ikora dufite flagship program yitwa Project HOME, ifasha abantu kubashyira muri affordable housing, matching budget yabo cyangwa ni ari kuri general assistance ziri muri guidelines za general assistance. If it's market rates wakareba what can you afford, nagaruka gushyira mu nzu ihenze cyane ukayijyamo for a short time and then after that you out of it, cyangwa ukisanga nanone wasubiye ku muhanda. So iyo tumaze guhousinga abantu bakamaramo umwaka, hari izindi support programs ziza, ariho haza Project HOME Trust, ifasha aba single mothers to improve their financial security. Hakabaho na Project HOME to Profession, ifasha abantu still bamaze umwaka cyangwa bamaze kwa stable in their housing, ibafasha kuorienta muri different career goals cyangwa gushaka utuzi turi meaningful. So ni ukwango muhera ku bantu badafite aho baba, mukabafasha kubona aho baba, bamara kubona aho baba mukabashyira mu mushinga umwe watubwiye witwa Project HOME Trust, cyangwa uwo n'uwo mushinga wo kubafasha kubona aho baba. Project HOME niyo flagship program, niyo ifasha abantu kubona aho baba. Yego. So bamara kuba housed muri Project HOME, tukabashyira muri Project HOME Trust. Iyo ifocusinga ubungubu no mwaka turi gufocusinga kuba single mothers gusa muri Project HOME Trust. Hanyuma undi mushinga wa kabiri uzamo nanone ni Project HOME to Profession.
ariwo ubafasha gushaka meaningful employment cyangwa abantu komeza mu careers bari barimo back home cyangwa gusubira to other careers as well. Ndabona umushinga ubafasha gushaka utuzi tujyanye n'ibyifuzo byabo, indoto zabo, kandi duhemba neza. Okay, yes. Tukagira na home ownership, Project Home Ownership Program. Iyo izatangira next year, so ntabwo ndi buyivugeho cyane. So ndi kubona ari ibintu bitatu: kumutuza, maze kubona hatura, ukamufasha gushaka akazi, yamara kubona akazi kameze neza, ukamufasha kubona ahazaba muri gahunda izaza umwaka utaha. So reka tuvuge kuri ibi bya gahunda y'igihumbi noneho ku ba single mothers cyangwa ababyeyi barera abana bonyine, abadamu. Mwayitekereje mute? Wasobanurira? Yes, so nabaye mu Project Home tenant. Hanyuma mba approached na team ya Project Home batubaza ibibazo ku nibihe bibazo aba single moms mu facing. Hari ibibazo bya child care ihenze cyane kandi hejuru yo guhenda nta n'ubwo ipfa kuboneka. Ukwiye kujya gukora kugira ngo ubashe affording rent, ariko nanone ni wajya ku kazi ufite umwana uba ukeneye gushaka kumushyira. So iyo niyo the biggest challenge. N'ababyeyi batari ari babiri, ari ababyeyi babiri nabo strugglinga niyo challenge. So ibaze noneho uri wenyine ugomba gushaka gusiga umwana kugira ngo ubashe affording housing cyangwa n'izindi needs zawe za buri munsi. So muri iyo research bakoze within the tenants, icyagaragaye nuko childcare is a very big challenge ku ba single moms. Gushaka utuzi turi flexible cyangwa duhemba neza bakabona n'umwanya wo kwita ku bana babo. Hakaba indi challenge yagaragaye cyane mu ba tenants bacu ari iyo utangiye nk'abasylum seekers, iyo utangiye gukora what would be benefit public assistance, like of course general assistance, TNF, SNAP, child care subsidy. Iyo utangiye gukora mu asylum seeker, izo benefits zose urazi losing. Zihita zivaho, barazikura. Zihita zivaho rero ukisanga uvuye muri benefits cliff, which is very hard to move out of that. Kuko bari bagushyize urugero nko mu nzu y'ibihumbi 2 ari gihe iyishyura your first paycheck, ukaba ugomba kwishyuraho inzu, child care kugira ngo bashe kujya gukora, cyangwa ufite n'imodoka ugomba kwishyura, ufite amasirance, ufite main care ariko we ntabwo yifite cyo kwishyura nayo medical insurance, health insurance cyangwa n'umukoresha watayiguhereza. So usanga ibyo bintu byose bibaye byinshi ku muntu umwe, niba usanga abantu bamwe na bamwe bahitamo kureka utuzi twakabaye tubahemba neza kugira ngo akore amasaha make, niba atari mu asylum seeker akora amasaha make akomeza abone ya assistance ya leta. Icyo tuba dukeneye nuko umuntu moving forward. Iyo twinjiye muri no assistance, is like a pipeline, you need to keep moving forward. Iyo ukomeje ugaruka depending kuri assistance ya leta, you don't find your way out. We keep that pipeline clogged. So ibyo byose bimaze kugaragara mu tenants, nibwo Quality Housing Coalition yahisemo gutangira Mothers Project Home Trust. Kuvuga ngo abadamu bari muri gahunda yanyu, mu mushinga wanyu mwakoze ubushakashatsi cyangwa igenzura, musanga bahura n'ibibazo bijyanye n'amarerero y'abana, child care ahenze atanaboneka, ndetse noneho waba uri mu bufasha warubayeho ufata ubufasha bwa leta cyangwa uri nk'ahantu usaba ubuhungiro, mu gihe ubuvuye utangiye akazi ugasanga uguye mu kintu kimeze nk'igihombo, kuko sheke yose ije urajya kwishyura ibintu utari usanzwe urwana nabyo, none ugasanga nta kintu usigaranye.
ku buryo bigoye kubihuza no kurera abana, bigoye no kubihuza no gushaka akazi keza. Hanyuma mushaka igisubizo cy'uburyo mwabigenza ku badamu bari muri porogaramu yanyu. Icyo twatangiye kuno kwezi kwa gatandatu, twafasha abamama 20, tuzajya tubaha 1,000 buri kwezi, bizamara umwaka umwe cyangwa amezi 12. Abo bamama icyo 1,000 bakira kiri unrestricted, bagikoresha uko bifuza, kuko twizeye ko needs z'abantu zihinduka buri kwezi cyangwa buri gihe. So ni igihumbi kigengaho mufite ibyo amabwiriza kigenga? Nta mabwiriza aharakigenga. Hanyuma tuzajya duhura n'abamama buri kwezi mu buryo bwo gukorera community yacu y'abamama, yo kuganira ku topics agiye atandukanye. Ese ano mafaranga yakumarira iki? How do they strategize on the best use of this income? Ese ni zihe topics bashaka kwigaho? Ni ku budgetinga? Do they want to learn about building credit? Ese ni parenting bashaka kwigaho? Do they want to learn more about childcare? Hari abifuza kwikorera? Hari abifuza kuba bajya childcare zabo cyangwa babasha no kuba bababysitting abana babagenzi babo byemewe n'amategeko, kuko banabikorera mu ngo zabo. Ese hari ama career options bashaka ku exploringa? Do they want to get into home ownership? So ibyo byose ni ibintu tuzajya tudiscussinga muri za meetings za buri kwezi. Ariko cyane nibo bazajya bazilidinga, nibo bazazana topics bifuza ko tuganiraho nabo. Wenda wasanga azava mukome. Burundi Coffee Star hamaze kuba ihuriro rya benshi, ufata agakawa, ufata ibiribwa bitandukanye bihatunganyirizwa. Naganiriye na nyiri bikorwa. Nitwa André Nzeyimana, benshi banyita Major. Izina nakuranye kuva ndi umwana. Kuki bakwita Major? Ni surnom navutse kera. Major ba mbere bari bakizangura mu Burundi, mvuka ndi Costo. Benshi baravuga ngo umugenzi wa papa aravuga ngo uyu mwana aza mu Major. Bitari mfata. None uri umucuruzi? None ndi umucuruzi. Mbwira uko wabitangiye. Ko nabitangiye nakuze iwacu haramu abacuruzi benshi mu muryango. Sokuru wanje yari umucuruzi, nawe nyine yacuruje ikawa n'ibindi byinshi. Na mama yacuruje ikawa, kandi n'umugore wanje papa wiwe famille yabo nabo nyine bacuruje ikawa. Madamu rero yagiye Burundi muri 2019, hanyuma ashitseyo uziko season hari ku cafe igihe cy'ikawa shoka muci ikawa yari ikintu gikomeye hari iwacu. Hanyuma muri 2019 madamu agenda hariya, agarutse ashitse yasanga donc abantu benshi nabwo bakiryohewe ni season niyo coffee season. Hanyuma arabaza papa we ati none se kumbona abantu batameze nka kera ku season? Aramubwira ati kabisa ibintu uko bimeze nta abantu barahebye kuri mikawa. Ati kuko ibiciro by'ikawa nta kigenda. Abantu benshi ne bakironka icyo bagaburira abana, ne bakironka ukuntu barunka abana ku ishure. Avuga ati rero ubwo abantu benshi barabihebye. Donc arababara kabisa, nawe aragaruka abimbwiye tuje hamwe turavugana ati none ko twese twakure mu ikawa, kuko ise tokora ikintu gituma tuje mu ikawa, hanyuma dutangure dufashe n'abari abantu turimo ikawa tuyicuruze hano, tunemporta ikawa, hama bari abantu nabo babonerweho maybe basubire no gukora ntuza ibaje musure mu by'ikawa nkuko byahora kera, tumererwe neza. Nuko rero turumvikana dutangura coffee shop. Ubu dufite zibiri, hari n'indi muri Unam. Nkuko babibona hano turafite coffee shop muri Unam, Burundi Star iri muri Unam, urabona ko ari Burundi Star. Donc ubu dufite zibiri. Ufite n'amaplantation y'u Burundi? Ubu dufite n'amaplantation y'u Burundi, ko dushaka gukora n'amakoperative y'abagore, amakoperative y'abajene bahebye amashure bafite ikawa.
kugira tubankuraje nimba amafaranga turonse hano tukavuga ati ku pound turakura ku dolari imwe tuyohereze hariya tubarungikire iyo dolari rimwe ku pound yose tucuruje hano donc bashobore kuronka utkuntu bisununura barime ikawa nyinshi barime neza tubahe tubigishe kuri mikawa neza hanyuma nabo bajene bashobore kuronka ico bakora nabo badamu bashobore kuronka ico bakora n'ikawa ishobore gusubira gutera imbere basubire kurunka abana mu ishure baronka ico bashira ku meza. So abakiriya hano bimeze bite s'abantu barabyishimiye iyo muganira n'abantu? Abakiriya n'ukuri turayikunda sinzi ko wabonye hano tumaze gutsindira Best Star Coffee muri Portland kabiri. Urumva ko ari ikintu gikomeye. Ibi nibyo byabaye muri 2021 na 2020. So Best Coffee Portland. Urabona ko ni ikintu gikomeye abakiriya ntibashobora kutwemera batabibonye. Urumva. No muri yo namarayikunda cyane. Gukora business hano muri Maine ese wabwira abantu ko byunguka bakaba babijyamo n'abandi? Gutangura business nibyoroshe ariko birashoboka. Hano muri Maine naho nyine urabona ko business abakiriya ubahaye service nziza ukabaha produit nziza nta kibazo kabisa ukaba ari ibyo wimvamo biri mu mutima wawe utabikora kubera abandi babikora no kuri business uyikora kandi gakomera. Wenda wasanga azava mukomeye umugambi w'Imana kuri we ntawuzi wenda zaguhoza amarira yose warize. Mu makuru yo kugura no gutunga inzu, Maine Housing, ikigo gishinzwe ibirana n'amazu muri leta ya Maine, cyatangije gahunda y'ubufasha igenewe abatuye Maine bakomoka ku muryango utarigeze ubasha kugura inzu. Iyi gahunda yiswe First Generation Program yatangiranye n'ukwezi kwa kane ikaba ntawe heza. Mu kiganiro Wiriwe Maine yagiranye na Tina Patridge ushinzwe abagana iyi gahunda y'ubufasha yagize ati iyi gahunda yashyizweho ngo yorohereza abaguzi b'amazu batigeze baba mu muryango wabashije gutunga inzu muri Maine. Ikifasha uyigiyemo bamwishyurira ibihumbi 10 mu bizwe nka down payment, bishatse kuvuga amafaranga ubusabwa ava mu mufuka wawe mu gihe uri gusaba inguzanyo yo kugura inzu. Uretse kandi ibyo bihumbi 10 abantu bari muri iyi gahunda babasha gukurirwaho rimwe n'igice by'inyungu ku nguzanyo bari kwaka. Niba banke iri kuguha inguzanyo yo kugura inzu ku nyungu ya 5 n'igice, nujya muri iyi gahunda bazagukuraho rimwe n'igice maze uhabwe inguzanyo kuri 4%. Jessica Gune ushinzwe ubukangurambaga muri iyi gahunda avuga ko uyijyamo abanza kwiyandikisha mu masomo batanga sobanura ibijyanye n'izi nguzanyo, yamara kuyarangiza bakamuhuza n'ibigo bitanga inguzanyo bakorana cyangwa se nawe akazana ikigo yihitiyemo, ubundi bagakomeza mu nzira zisanzwe zo guhabwa inguzanyo, yagera ku musozo bakamwishyurira na bya bihumbi 10 byo bufasha. Enemy of Africa shouldn't be an African. Umunsi wa Africa. Naho muri Afurika akababaro ni kose nyuma yaho abagera kuri 40 bishwe n'inyeshyamba za ADF zirwanya Uganda mu gace ka Kasese hafi n'umupaka wa Mpondwe uhuza Kongo na Uganda. Izi nyeshyamba zatwita icumbi ry'abanyeshuri abarenga 20 bahasiga ubuzima, ari nako zica abarinzi iki kigo nabo zihuye nabo mu nzira. Yewe Africa, yewe Africa, Africa, yewe Africa, Africa. Tubashimiye gukurikira Wiriwe Maine, ikiganiro ugezweho nanjye Jean Kuzimana. Waduha igitekerezo, waturangira n'inkuru ubona zagirira akamaro umuryango, yemwe wanadutuma niba hari amakuru ukeneye twandikire kuri amujamboafricanews@gmail.com, kandi ujye udukurikira mu makuru ataha. Ushaka kutwumva ndika Wiriwe Maine muri YouTube urahadusanga. Watwumvira kuri wawe mupega 90.9 radio kaminuza ya 1000 Maine ndetse no ku rubuga amujamboafrica.com. Naho ubutaha umunsi mwiza. Tengera, tengera, tengera Africa. Tengera, tengera, tengera
simple.